yazi into engivesele khona it was ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu ebukhoneni bukaNkulunkulu and ngiyangimangaza lokho sengayibuza ukuthi kwenzeka kanjani lento le mayidlala ngize ngiyakuthi yabo andifuneka le atesifuneka lesiqalo lesi before uNkulunkulu mkhulu uNkulunkulu unenhloso ngazalwane unenhloso uNkulunkulu yonke into ayenza usuke nenhloso akusilona iphuthu ukuthi la kodwa kuba la uzokhulula kuba la uzobhekwa kwelinye izimo kuba la uzofunda ithi ukuba la akusikhona uma kuthatha umuntu mhlawumbe esekhaya uthi hayi wayesekhaya kwesinye isikhathi yonke into inesikhathi sayo and okwethu ukuthi sibakhulekele labo abadumileyo so bangcwele ngisazokhuluma nje ngaye ngobukhona bukaNkulunkulu abantu abaningi ke sebegijimise kakhulu ama-miracles more than i-present kaNkulunkulu we're chasing imangaliso more than sichasa ukuba sekukhoneni kwaNkulunkulu and in this my understand ile ukuthi ukuba sekukhoneni kwaNkulunkulu yilapho kwenza khona imangaliso you being there yilapho kwenza so bangcwele ukuba khona kwaNkulunkulu usemakhosi nonyama Yesu ukuba khona ekhoneni kwaNkulunkulu bangcwele umusa ngempela umusa through Christ bangcwele savulelwa through Christ savulelwa bangcwele so lobukhona bukaNkulunkulu masusebukhoneni kwaNkulunkulu let me just imiracle bangcwele hayi ukuthendekile yadingeka esontweni because imiracle isuyitshengisa amandla kaNkulunkulu but we should not chase ibonakaliso asifanele silandele kodwa ibonakaliso ifanele senzeke ebandleni kodwa manje sesinalabantu abagijimisa imangaliso that's why sithola sesikwezinye izinto that's why sithola sesihlola that's why sesithola sesenza okuningi that's why sesifuna neziphathekayo because sigijimise imangaliso over ukukhona kwaNkulunkulu kubalulekile ukukhona usiyama ukukhona kwaNkulunkulu kubalulekile ekukhona kwaNkulunkulu ilapho uthola yonke into khona so bangcwele ngizofuna disigijime singaphana encwadini yamaHubo ngicela ningisize usiyama indlela uMageba kusama Mageba ngizocela amaHubo chapter 15 hlala ethendeni lakho na ngubani oyo kwakha entabeni yakho engcwele na yilowo onkambo yakhe ingena zici futhi owenza ukulunga okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe verse 3 amen okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe ulidwele in the presence of God okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe asibheke kanjena ke lento le ekhuluma iqiniso mawuya kuNkulunkulu uyazedlala you break yourself mawuya kuNkulunkulu uya nakho konke mawuya kuNkulunkulu uya usho nalokho okubona kuthabo lokuyisona ukuya kuNkulunkulu awuthi uNkulunkulu ngoba akusiko kuphela ukuthi uyotshengisa ukuthi hayi Nkosi ngicela 1 2 3 Nkosi in but kuya kuNkulunkulu uya kuNkulunkulu even usho ukuthi Nkosi ngiyangidlula lokho Nkosi lokhu nalokhu kuyangidlula into kanjena nakanjena iyangidlula and there's no power ozoyithola awukwazi ukuyekela ngokwakho lezi zinto lezi kodwa uya you break your heart you break and if you can understand breaking your heart it's you going to God uNkulunkulu uyakwazi ukwenza kodwa ufuna yena uye kuye umtshele futhi ayi Nkosi lokhu kuyangidlula Nkosi mina ukuthandaza kwazi Nkosi mina ngiyabona bayifila lento abayifilayo ngiyabona kuculwa Nkosi akwazi
yileyo nto le awuyi uNkulunkulu uye uperfect hayi uNkulunkulu manje hayi lokho kade ngikwenza nje eceleni naye athi ngiNkulunkulu ngiyo uNkulunkulu ujabulela umuntu okhuluma iqiniso inhliziyo yakho you have to break your heart kwamele inhliziyo kuyidlala uNkulunkulu kwamele kwamele yonke lento ehlulwayo yonke lento oyibona inzima you will never understand ngeke understand abantu ubumnandi bakufilayo mase kukhona baNkulunkulu uqala ukuthi uye uyokhuluma naye ukhulume naye ukuthi esenhlizweni don't filter anything moza uNkulunkulu. That's why it's don't filter anything because already usiyayazi usiyayazi umcabanga wakho nayo yonke into uyakwazi ukwenzeni izona so into ebalekile yakho uyakubeka konke ngiyahluleka Nkosi khona into enzakalayo Nkosi kunomfana okanje Nkosi ubeka konke lento uyahlanza yonke into uyahlanza yazi amandla la usathana akafuna ukwenze lokho and ngiyazi ukuthi moya uNkulunkulu uthi hayi uNkulunkulu lento ekuthoyisho ayi lena ngizoyisho kanjani uNkulunkulu ngathi ngiyakudelela no usathane namaqhinga kaSathane la usathane ufuna ufihla isono sifihla siyanqoba kodwa isono wasibhula uthi hayi lento yakudlula le Nkosi le ngiza kuwe Nkosi yakudlula lento ngiyafuna ukukhona and yabo the moment you do that so uNkulunkulu ufuna nabo akasho ukuthi yiza uperfect but yiza dlala inhliziyo yakho yedlala inhliziyo yakho ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu xoxa noNkulunkulu yaxoxisana noNkulunkulu yaxoxa uNkulunkulu balesikhathi noNkulunkulu nje uzoxoxa noNkulunkulu uba nesikhathi so bangcwele ukukhona kwaNkulunkulu akufuni abantu abazoya be-perfect shiye uba perfect wami ngicela ukuqhubekele sisi wami verse 3 ongahlebi ngolimi lwakhe ongenzi okubi kumngani wakhe nongamhleki usulu umakhelwane wakhe verse 4 amen ongahlebi ngolimi lwakhe yazi bazalwane sisi umuntu engenza konke kodwa ukuhleba bazalwane akho kuhle ngiyazi idimoni lesibamba sonke kodwa lokho kuyakulimitha ukufikelele kukhona uNkulunkulu ngoba if uzotshena ukuthi ayibeka lo uzofuna ukwenza ihlazo upheke lo mawuthi yazi lento yokuthi uNkulunkulu uye uthi hayi mina ngcono kunalo ani lo wenza lo ani hayi ngcono ani lo ukanje hayi akafiki abasathi ke hayi kukhona lo yamngani lo yana phela ngimbonile kupho let me tell you into encane ukuhlanga esontweni noma ukuba la ebandleni ukuthi uyenza every Sunday awusho ukuthi ukuhlala la yabo sihleli manje kuningi singakwenza lokho umuntu ophuzayo kakhulu ngale ngathi yabo nje lezi nje kwakanje long weekend yiye abe ngiyakufuxuza phela nje kodwa ufuna sisibheke na yebo la ebandleni sikodi ideke but ekubeni kwakho la ebandleni uma inhliziyo yakhe ingekho la umuntu ole ngaphandle uyojula 5 years ube 5 years ebandleni efike yena usufuna uNkulunkulu manje asafuna okuningi usufuna abantu uNkulunkulu uzobese uzozala akasabhekanga umuntu akasabhekanga ukuthi kwenzakalani akasabhekanga ukuthi abantu basifuna uNkulunkulu wena uhlele ebandleni ukuthi mina ngiyeza sontweni bangibona ngiyeza it's fine but akulungile ngoba bangcwele awukhuluma endaweni eyodwa awulungile ngoba kwenzakalani hamba ngenjwayelo yabo kuhamba ngenjwayelo ukuthi njalo ngime lapha phambili ngiyabingelela
konza Nkosi onthanda uNkulunkulu yonke into nje injwayelo yazi this thing of ilanguage yasesontweni ilanguage wonke umuntu ulanalo language ilanguage yasesontweni wonke umuntu unalo ukuthi hayi mangiqala ngikhuleka ngithi injwayelo wena uhlele kakhulu esontweni waze wakhohlwa yazi uzwe ukuthi uyayifoster and uyayifoster lento yenza uyayifoster and the only uNkulunkulu kuphela ongakwenza ukuthi lento yenzisise uNkulunkulu kuphela ongakwenza ukuthi ngikhonza nje uNkulunkulu kuphela ozokuthi ngayizwa lento ikanjena uyothi ushunayelizwe ungalizwe uyohlezi uverify ingani ingoba usesontweni number 1 kwenzeka kanje uza esontweni uzela abantu abo basizela sizongufana kwethu ngoba sizela sinobona kwethu ngoba sizela sikho perfect ngoba sizela uningi okushayela endleleni but okushayela kwethu endleleni ukuthi omunye umuntu ayibheke lo wenza mbheke lo wenza hayi mina ngcono kunalo uhleba wena uzenza uright pause bheka phela ubani bani pause bheka uyasala ebukhoneni bakho because ebukhoneni bakho afanele omunye umuntu umbuke ngenye indlela because uyafana naye afanele ukuthi ngoba mina ngisesontweni it doesn't make ayikwenzi leyo nto leyo kodwa wasebukhoneni bakhe okwenza ukuthi wehluke ungabe church goer and wesinye isikhathi sontweni uya endini khona la sontweni sakwangisono unendaba uyasenza khona la sontweni yonke into uzoyenza yonke futhi la sontweni uzoyenza uyenze uzenzisise I don't wanna act like umuntu omsulwa I've been there ukuthi esontweni uthi uyajola esontweni uthi I've been there angikhuluma into ethi ke hayi lena ngiyacabangela I've been there and lento leyo usazoba kude noNkulunkulu ngoba uzothi uyaqala ukuthi usuza umoya yazi khona into enzakalayo usuthi uNkulunkulu sefikile namuhla sithi uzosindiswa namuhla wenza ubheka boyfriend uzothini kanti impilo yakho le thina sipheleli la wangcwele asipheleli la egcineni nakho konke kufanele sithole ukuphila okuphakade and ukuphila okuphakade akuze nje and there's another thing you'll never yabona khona enye into yohlezi ufa ibathatha powerful inkonzo and inkonzo it's because kwenzakalani awukwamukeli Jesu njengenkosi nomsindisi awukwamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi it go even deeper usathana ngendlela angene ngakhona ingene kakhulu lento lena it go deeper uzoze usala bebusuwenza into esontweni busy usubhizi ngasamini esontweni khona ubhizi ngayo into ubra specific uyafika ke manje ume adepe phambili ubra specific usathana amaqembu adiphambili ishumayeli ubra specific uyenza usuzomamela uJesu now banjwa yilo ngempindi uyozisukela enjalo iyakushaya ukuthi ke angimamukeli and yohlezi angeke lento uyenze ngendlela elungileyo there's no other way there's no we asicontrol thina ngokwethu kodwa yonke into esiyenzayo senza ngani senziswa nguye umusa wakhe so bangcwele ukuba sekukhoneni baNkulunkulu beka phansi ihlelo beka phansi no one is better no one uthi engathi uNkulunkulu afike ukuthi mina hayi no one kodwa sonke la sizolungiswa sonke la umusa bonke sikwenzayo ngicela ukube siswami verse 4 abange
abangadingekayo, kepha abazisa abesaba usimakade, owenza isifungo asigcine noma isimo singamvumeli. Haleluya, haleluya. Bangcwele khona le nto leyo bazokufakazela abaningi. Ziningi lefuna ukusenza, ziningi lefuna ukusenza. Awuthi nyama yafuna ukuthi senze, kodwa ukwesaba uNkulunkulu enye into le ubona ukuthi kunani ithuba, ngoba nje ithuba ngathi nje futhi akekho sokubona kuzothi nje akekho sokubona. Yazi ngizothi ngishaya amabili amathathu ngibe right akekho sokubona, kodwa ukwesaba uNkulunkulu. Wamele ukwesaba uNkulunkulu, ukwesaba uNkulunkulu ilapho ukuthi hayi yakhona ukuthi kodwa uNkulunkulu, because the moment uzosaba mina uzosaba umfundisi wakho ukuthi hayi umfundisi uzothini, hayi awuqalele phansi, awulungise ukholo lwakho, ngoba umfundisi umuntu uyona but uNkulunkulu uyabona, ubona ungani, uyakubona kokwenza. So if wena ungeke umesabe, if wena uzoyenza noma yini, uzofika kanjani ekholweni? Isono esisusa ekholweni kwakho. Isono esisusa in the presence of God. Isono is separated from eqaleni, isono esisusa ekholweni kwakho. So uma isono number 1, ngithe uma isono ungasicebi sizonqoba nje noma ungathini, ungasicebi sizonqoba. Bazalwane, I will just share this. I think ibhema utsala ukwayo since high school, bear in mind, since high school, and maybe it was grade 10 qala nje ukubhema. Ngabhema ngaphuma, angiqeda ukuphuma Bangcwele, bona bhe ngiyakhona, angiqeda ukuphuma Bangcwele ngiyaphuma. Maybe ngibheme more than ngicela 2017 esikolweni. So 2017 ngibheme ngazi ngibheme futhi ngokuthi lento is mine, yabona my habits, yabona and iline. Many times I've tried ukuyeka, ungababona labantu ukuthi ke uyabhema into uyafuna ukuyeka, unzima ukuyeka. Awufuna mina ngithatha i-20 Fonyoze ilahle yabona mhlawumbe ngesenza yimi senguphi sengizemakoleni unobamthi yadingethani so seyobhema yimi anja ngibo basuka ngabona ayikho ngizama many 7 times nini ngibambe u2 weeks, after 2 weeks ngibuye, yabo. So what's working ngayiyeka ngathi ngiyeke la, it was mine, ngiyeke angiyekela ngiyekela ke ukwayo uye kunyaka yeke baphinde ngabuyela yini. It's because ngiyekele ukwayo, I didn't invite God kulento yonke. Into engizozama ukisho yonke into yenzayo awubekela uNkulunkulu. Lento ehlulayo ngeke ngiyakutshela angeke uyikhona. Lento ebuwo umoya akusiwo wena uyafuna, mina phinde uyafuna wena kuwe ngaphakathi kunalokuthi uyafuna yazi uyafuna uyiyeka lento, uyafuna uyiyeka and uyazama, but ukuzama kwakho uncane uzohluleka. So Bangcwele lento ukuya kuNkulunkulu make siye sizidlale konke okuhlula sekweqala. Yabona bangabamba le kuyaqala kube uNkulunkulu yonke into even eyisono ubike nje
uNkulunkulu usiza kakhulu. Asinawo amandla okuyiphatha ngokwethu. Asinawo amandla. Kodwa amandla siwanika uye. Uyena umnini wamandla. So lento uma ufuna ukuhlala ebukhoneni bukaNkulunkulu, zindlala eNkulunkulu. Ungahleki namakhelwane. Ungafuni ukuhlalisa umakhelwane uzenza ngcono kunomunye umuntu. Engingenela i-peer pressure ekhona. Ngiyazi abaningi niyafunda esikolweni. I-peer pressure. I-peer pressure. It's one of the things ezangibamba kakhulu mina. Uze ngibheme nje i-peer pressure. Because ngiyabona labo babhimayo ngathi nabantwana bayabathola nami phela ngifuna ukuyibona nami nginomuntu. Angithi izinto zokuthi hayi phela labo ngathi nje hayi basesitayeleni and futhi uyabona nje sicathula sikhini. Uyabona nje ukuthi uqondile lo muntu. And uzobona na ukuthi hayi ngeke yazi into ngathi inhle ayikho yinhle peer pressure nje. And ayinamvuso egcineni. So bangcwele ukho konke azanga uNkulunkulu masize ukusola masize kuye ngokuyidlala masingakwenzi ukuthi bangcwele lezi zinto lokuqhubekela siswabo enini nayo engithandayo la ithi ke ogcina isifungo noma isimo singafu uyabona ukuthi abomanje bathi isifungo yabo ngoma masenze isifungo ukuthi yabona ngoba bangasicina isifungo senza uNkulunkulu awuyubusanyasanyiswa owenza lokho. Ngicela ngifundele seswabo ngicela ngiqhubekele. Verse 5. Ongatshelekisi ngemali ukuba athole inzuzo. Ongadizelwa ukuze ahlale ngecala omsulwa. Owenza lezi zinto akasoze azanyazanyiswa kuze kube phakade. Amen. Bangcwele owenza lezi zinto akasoze azanyazanyiswa kuze kube phakade. Isifungo lesi. Do those things. Yenza lezi zinto lezi. Nyazinzima ke lezi yabona zinzima. Kodwa into ebalekile lezi zinto lezi izinto ofanele uyikhulekele ukuze uzokwazi ukuhlala ekhona baNkulunkulu. Remember I said bangcwele there is nothing you can do it on your own. Udingisandla sikaNkulunkulu ukuzwenzile. That is secret. Ungabona ukuthi hayi abantu bayakholwa abantu impilo. Umuntu manje naye afuna ukuphuma kodwa manje uyafuna yavuka inyama yenza kodwa manje ngoba bangcwele ukuba sebukhoneni baNkulunkulu yilapho okukhona ibonakaliso yilapho okwenzeka khona yilapho siyamakhosi yilapho oba aligned khona necebo likaNkulunkulu yilapho oba aligned ungeke kukhona baNkulunkulu uyohlezi ugeja ungabe aligned into yakila because you awukho lezi zinto zicele more than anything awungacela okuningi because esesicele okay ucelile imoto wacela konke okucelayo wacela in but into ebalekile wasekhona kaNkulunkulu zonke lezi zinto zikhona ebukhoneni baNkulunkulu zonke lezi zinto zikhona kuphi ebukhoneni baNkulunkulu. So bangcwele ukuba sebukhoneni baNkulunkulu zonke izinto oyidesire ukuthi mina hayi ngifuna lokho kodwa kunye okufunayo kodwa angathi uNkulunkulu uyakuletha njengamanje angeke ugcina sengothi hayi lento Nkosi ayithatha siyakudlula because that's how we are as human. Sinokudesire into egcina masihlule siyadlula sithi hayi lento lengiyicelile Nkosi siyadlula. Ingani uzocela into ongayidingi because of the ebukhoneni baNkulunkulu but uma usebukhoneni baNkulunkulu yilapho uzothi oqala
uthi ukhuleka moya ngcwele ubuke ube khuleka wona will ask izinto oyidingayo ayifunayo and you will be aligned necebo likaNkulunkulu. Ngicela siswaphe ungiyele uMatthew chapter 6 verse 31 to 33. So you will be aligned nezinto oyidingayo. Masibheke ukuthi uzofinyelela khona kwaNkulunkulu ufinyelela kanjani. Omunye ngasho ukuthi hayi shuthi mina ngoba vele ngiyahlebela cela uNkulunkulu njalo khuluma noNkulunkulu ukuthi ngiyahleba mina uNkulunkulu ngenza 1 2 3 uNkulunkulu mina 1 2 yonke into ngibeke nje ube athi siwedwa sekamereni wedwa uka noNkulunkulu Nkosi yabona ngiyamhlula lokho Nkosi maku weekend lokhalela kuyophuza nje bakunje lokhalela endini lokhalela and ngiyazi ukuthi ayikho right now stop la kuba noNkulunkulu because lento yakho uthi uye nenjwayelo uNkulunkulu ukuthi hayi I'm just going enjoying it nje uNkulunkulu ukuthi sengiyazi ukuthi ini ngithanda and yazi ukuthi kwenzakala lapho let me tell you injwayelo iletha ibulala ifaith ibulala kanjani ifaith injwayelo once ijwayele ingqondo uyayijwayela nje igcina noma ingasekho ayisenze any effects on you. It's like uthi ke egameni lika Jesu yes you're saying the right thing but it doesn't have an effect because into ojwayele ingqondo yakhe iproblemazi ijwayele sengijwayele vele into engadlala ngayo there's no faith uyayenza but mawuzuya kuNkulunkulu bese edlala bese uyinikela konke ukhuluma bakuna uNkulunkulu I like something that she was here umthandazo it's a communication between you and God. So yekela ukwenza umthandazo we-speech yabona yekela ukuthi Nkosi sengiqedile suthikile hayi ngithakazile namuhla ekseni funa emthandazweni uyahlala emthandazweni kulesikhathi uthandaza bese futhi just listen Nkosi yimina ngilalele yenze kunesikhathi ukufika ukuthi bonke ayikho ezoshuthi Nkosi thatha nje indawo yakho thatha indawo yakho but mawuzomthatha ukuthi hayi sesenzekile ngithandazile ini hayi you just marking a register hayi sithandazile ngoba ayithandaza uNkulunkulu is not after amagama amakhulu or after when you khuluma in or uNkulunkulu is after your heart. Ufuna inhliziyo yakho yini ayifunayo cela uvumele siswaphe verse 33 kodwa kufunani ukuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwethembani na verse 32 ngokuba konke lokhu kufa ukuthi niyakudinga konke lokhu verse 33 kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe yikho konke lokhu kuya kwenezelelwa kinina verse 34 yabona siswaphe bagcwele uNkulunkulu ufuna ukuthi silangazelele umbuso wakhe nokulunga kwakhe silangazelele yena sifune yena yabona moment sifuna yena uyazi ukuthi udinga ufuna ukuthi ufune yena ufune yena yabona moment uzofuna yena and uyazi ukuthi udinga 1 2 3 udinga ini udinga yena more than anything ufuna ukuba present yakhe more than anything lokho umuntu ukuthi wena udinga ini wenzani ini awusupresent yakhe uzokuthola udinga now and you align so you be so amazed ukuthi ahlahle mina I never loved this thing lento andikahlahle izokususa
alignment noNkulunkulu, because uzozula impilo yakho yonke you ask yourself ukuthi hayi mina ngathi into zami ayilungile, vele sendaweni wrong, endaweni wrong. So the moment ulangazelela ukukhona kwaNkulunkulu, the moment ulangazelela ubuso wezulu nokulunga kwakhe, yilapho uzuthi-ke uYesu sesibili uNkulunkulu uyazi ukuthi udingani, uyakwazi hayi udingani, umuntu udinga wanzi uphela. If uNkulunkulu ekwazi ukuthi inyoni iy'lwane azisho ukuthi ngiyakubeka lokho iy'ntuthwane engizaziyo zivele y'beke, kodwa inyoni iyadla manje inyoni angeke ukuthi hayi asisuthi yayeka si-right. Sazophinde futhi uNkulunkulu akubekele ukudla. Ngizama ukuthini? Let's not focus ekufuneni izinto zaNkulunkulu kodwa singamfuni yena, because sesiphenduke labo bantu labo abafuna kumsini and uzole ukuthi yini izinto yini ingenzeki yini, because awufuni yena yabona ukuthi nomuntu akafuni mina, akakaze afuna mina nje, uyahlala ufuna lokhu kimi ngoba nje khona ukhona ukuthi-ke hayi and inkinga ngoba ngisho ukuthi usathane usilimaze kakhulu ngamaqhinga, and amaqhinga akhe ukuthi masifika thina sibe nalento ukuthi-ke hayi mina ngifuna lokhu, yazazi ngifuna mina asifuni kuyi-present kaNkulunkulu, asifuni ukuba-present kaNkulunkulu, sigijimise imangaliso. Yabo manje angaqala nje ukuthi ngiyakhuleka nje manje, hey kwenzeke ezinye izinto uzobona, hawu ngiyakutshena next week ngavulela imibandla, ungabona ukuthi ayivulela ngibandla engeke uNkulunkulu uphila amandla, because we are after imangaliso more than ukuba in the presence of God. And it's so buhlungu ukuthi yonke lento esigijimelayo ikhona uma sekukhoneni bakhe, yonke lento silokho sithi hayi mina ikhona, asidingi nokuthi siyele into ekhona le. So bazalwane, ukho konke nje yilokhu ukuthi-ke bangcwele masike sihlolisise thina, sike siye kuNkulunkulu sikose nalokhu okumhlulayo, and Nkosi ngicela ukususa, ngiyahluleka la Nkosi, ngidinga wena. And another thing I just wanna ukuthi ngishare kakhulu, amukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ilapho eqala khona yonke, yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Ungasho okuningi, you can be motivated because ukusasa usukhohliwe. You can pray wenze bonke and you feel ukuthi khulekile, but ungabamukelile unethuba lokumamukela, and I know ukuthi lethuba liyavaleka kaningi because abantu ukuthi usathane would make you ukuthi usebenze endlini kaNkulunkulu, and then bese uyasaphila phela mina ngenza 1 2 3 shiya umuntu uzokutshela ukuthi umuntu ngeke ekufake emusweni wezulu, akushiye umuntu usho ngani, yebo nizelanza hayi ini shiya umuntu makuyisikhathi sakho, and awusisona isula. Bangcwele ngizoyibeka le nje bafowethu kakhulu, bafowethu ukukholwa akusikho isilima. Ngifuna ukubeka lokho ngoba senginalento yokuthi ngakholwa ngathi nje isilima nje hayi abakuthatha serious ekhaya. Awusisona isilima ngakholwa. Nani ukholwa? Wena umuntu uzobona ngathi hayi uyisilima ini noma ujabulile kuwena ubona ukuthi hayi ukholwa akusikhona ukuthi usisilima. And then you get to understand kahle yonke lento angiyenza ekugcineni inamvuzolo. Awuboni ukuthi
ngiyebo yabo ubuke nami ngithi ngibheke bangcwele ngibheke okay ngibile okay ngajola namantombazane ngenzani and then what did I gain? What did I gain? Nothing. Akukho ogilayo kodwa bangcwele uma ulangazelela umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe uzohlala ebukhoneni bakhe and zonke lezi zinto zizokwenzakalela. Sometimes we sinalento yokuthi ke we want to figure out things for ourselves, like uhleli lapha and like okay ukuze ngenze lento lena impilo yami bengcono ilena vele mina ngithanda 1 2 3 iyo lento ezophumelelisa. Also found out ukuthi lento awuyithandi awuzayithanda unalento ukuthi ngayibona enziwa ubani ngayibona inhle you are inspired awuthi lento ukuthi uyayithanda uthi hayi mina ngithanda yakubona uNkulunkulu ngisho sami lo muntu uyale akayithanda lento le uthola ukuthi uma ufika lapho uthi kahle into engayenza even nale khosi engayenza kahle angiyithandi. It's because uthathe iqobo ngokwakho. Ngiyanxusa lokhu kakhulu and I so wish bangcwele I so wish impilo yami uNkulunkulu engisize kakhulu ngizokusho lokho uNkulunkulu ungisize kakhulu ngokwazana naye. I used to ngihamba esontweni I used ukuthi ngilihambe esontweni ngilihambe ngaze ngayeka isonto ngayeka besontweni endlini inzaka abayi and bazi ba understand ukuthi hayi and vele sekunepeace labayazi ukuthi ini bathi uNkulunkulu ngambona ukuthi uyangithanda. I just wanna ngifuna ukuthi awukwamukele uNkulunkulu angeke kushintshe and nami impilo I ask myself Nkosi kanti Nkosi unjani Nkosi like yazi khona umuntu othola ukuthi yebo isimo sami siyabheda nje manje but ujabule uzibuzile ujabule I have peace right yebo isimo sona khona lokuthi ke ngikhathazekile kodwa ngijabulile I have peace nalo peace nje and ukuthola kuye no asike lento bangcwele Nkosi I so wish yabo kwaba umuntu ilangazele ukuthi I wish lento engizwayo ngathi ngathelele omunye engathi ngayizwa because sisikeme kakhulu sathana ucabanga ukuthi ay yabona ukuze ufike ezingeni lingabantu bani ngokukhola kudingeka ukuthi wenze something. Yazi into ofuna yenza ukuthi wenze isinqumo uthi Nkosi take over. It's for you to surrender. This is isinqumo bheka ofuna usithatha the rest iyazenzakalela akekho futhi umuntu uzobothi yabona iyazenzakalela but as long as you like ayengeke sakhona you'll come uzwe enkonzeni kodwa ubonze upushiwe nawo you'll come ezinye zibambile kodwa sithangibambile lezinto uyalo kodwa ubonze awuphumeleli la you'll never quit addiction onayo because lezi zinto wena usana lokuthi ke lento ungayenza lento akwamukeli yamkela uJesu njengenkosi nomsindisi ukuze uzobe ekhoneni bakhe ube nayibona inhliziyo yami ukuthi langazelela kangakanani kodwa ke yonke into lesikhathi sakhe kodwa bangcwele ithuba nethuba yazi ngaba omunye ethi ke hayi kodwa vele othi hayi angizwa kodwa khona ukuthi ngiyizwa kodwa manje sengisaba ukuthi ungani uzothi sengisaba abantu banezwe ukuthi manje hayi mina indivele lento lena ngizoya laphana sinilimisebenza abantu yeka lo sihlotha sokufikela ukuthi ke kuyafana ngizaphambili ngibamukela uJesu njengoMusa angeke vele kugcine ngisustain khona lwami ayikho lento leyo yabona uNkulunkulu ayikho lento yiza ubona ukuthi uzothola kanjani ubona ukuthi uzobona ukuthi ngempela khona izinto ongakwazi ongazenzeli so yilokho bangcwele nje amen.
Sana nathembekile